एक हुबले पी वरो की प्रलोक की वस्याव सुक वो पच ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते हकनी का वीडियो कुआ ओपन स्याव चपी वा ओंग उ डोनाल्ड ट्रम्प का थमा वा का इरान तो का वडकुट ये मुद उ ट्रम्प हावा ओंग उकमनी वे ने ये इदाव ओंग उकमनी वडा गिव अप उनमो नकी वी वन की दाव नमो ते तोन आप यकनी का वीडियो हदो वकुट खनंग वयो टिप इये वसखियतแต่ชัววอสดังนี้ละดามป่วยมุดเดพีย subscribe your new channel สัญญาให้ subscribe ไว้ขยัน how to bell ไว้ไม่ตูขนังไว้ยบเต้นโชว์โชว์พิวยอยิกิวิดีโอวัดทำไมแต่ต้นสดังนี้กัดกำกับ War Powers Resolution 1973 President to remove ในปันดำยิกิชิปายกับ US war here ธมาฮัดดินวัดดับกับธมานรูปเฮาส์งี้นวัสดังไล่เนาะนว่าบอร์กับ Congress ยิกิชิปายวอเต้นยกับธมากำวอเป็นกันโมWakani katma das dang ko haka arpo pratarik yung benai waar we nin kasngi dadam rup hausngi iwa mudakut ipor yaki chipai ka US wo hir thma yaka Iran kamte yopten yaka thma hapan bor na yo bor ki na ka Congress we ne kasngi haka kot wadatho da Donald Trump chaka Congress dayania udai wa ong waka ceasefire da penkut ne terminate ko yaka thma waka Iran nadu ka nyaw tarik yung benai waso iwa mud Hakikot kisla namo on paper ka sorkar utrom da pediang namo da consider ko ya kathma wa ka Iran kam ka wadakut nadu ka nyaw tarik yong benai waso wad la da bon ki waong wa wad la da kut iya tampedung bom haperdi kini ki ari tang wa ka US naval blockade le man ko kam kathma hi ya ka Iran we ye ni waro da ong kam chi benta yo bypass ya ka Congress namo yo light upan bor na ka Congress was dang biang ya kathma la da jia wa man kam iya so ya ka deal wa ka Iran kam te da ong wa ka ti ka an kre kam de ko kam wa man ka te de wa ong le wam em kam de wo pan bor na yo bor na ki wa thau ai namo ki lawmakers yo pten biang ya kathma wa ka Iran nei bha kathma wa ka Iran da man ko wa da kut na du ka nyaw tarik ubnai wa so we ka ti ka an wo pendam ya ki chipai na kathma hadin rup house ngi man ko wa da kut we em kre kam de ko kam hakani ka case we ye ni wro da ong yo lait na ka ti ka an War Powers Resolution 1973 we yo pten biang ya kathma wa ka Iran ha iwan ipor we ne kasngi u Donald Trump da pentip ule wa ka Iran da pha biang ko ya ka proposal namo ka list ki jing da wa yong ka yo penkut ya kathma cha ka Pakistan we ka Pakistan da pha biang ko le ya ka ni ka proposal ka Iran cha ka US we ha ka ni ka sen le u Donald Trump u hun ne kmen u ya ki ti ki jing da wa yong ka yo ya kalam penkut ya kathma Hawakam te yi dawa ka Iran na ka US haywo yaklam yasuk. Ka Iran da dawa ko ijo hikam ini wadep, wakani kathma ukut ko lada kular don hi ka US wa ka Israel, wa mhir thma de ki ya ka Iran. Way ka Iran uway ko ya ka Strait of Hormuz, kamjo ka US le to uway ko ya ka naval blockade hapot ka Iran. Way heye to wan wa ichna bom nuclear ka Iran, iwa ong ka US wa to kapang wa kong santam, we to uman iya kalam wanang kong do hajrong ini tang wa ka Iran da ongko ya ichna bom nuclear hadin wan uben ko uya kalam we mto kate we ne te idaw chrai bha utrom we da kali ule artli ki jingkali penda o ya ode dei wa ong wa kwa hi ka US ulai dep te bom lut ya ka Iran mo kwa ko uya hun ya suk dei wa ya soy da ka deal mo dep te jubab udai wa ong wa em kwa o jit da ka wanang kong nei benta ibha ya ka jaj bro Daong ule wahakati ka jingtho namo ka proposal yong ka Iran dadawa ko du iwam ye bai wo pediang dei wa khut le ya ka sarkar yong ka ko wada pia da arli benta we to le ko wada pia phrai ne dei wa ong le wa kam wa man ka te ka Iran hile am tip de ko uyi uya khamat ko we hawa kali won ki reporter ya o wala da plan u attack biang ya ka Iran da jubab u dei wa ong waile u khana u ya ki la da plan lem plan ule we kiti ki reporter da kali ki yani kadwam u komen u yakati ka deal watarwa biang ka Iran ya ka US kam wo pen kan mo biang heni sa chisen u Donald Trump da ong u nadu ini wadep wa wai u ya ka US naval blockade hapot ka Iran lada amlai bait ka deal wa ka Iran halor ichna ya ki bom nuclear we ne kasngi u Donald Trump da panche biang ule wa lat u ya ka Iran wo ya ki bom nuclear nei bha la jia wa bom nuclear ko nang kong daw bom lut ko ya ka Israel we nei Taiwan daw bom lut ko sa ya ka US te yi uman kam tele nei bha nin kasngi u moch to ba da ong u wa ka lawe yong ka Gulf region to klem ki nong America we hadin ini waro u Donald Trump da ong u
waka US mjan ko wo chim ya karai heyato wo pediang ya ka offer ka Iran we yo penkut ya ka Thma dei wo ong wa ule ko jai ne dei wo to urkom ne we hadin ini msilet tam din de ki ya karai wa chim ki nei liang ka Iran da maham biang kon ne kasngi wakau I ko da ka hard slap namo usiet kala ko ya ki won wa hier Thma biang ya ka Iran da khut ko le ya Donald Trump kam u child killer namo unong penyap khana we da khut ko ya ukam ni heyato wa iwa strike ka US ya ka ini wadep ha iwa da to ka elementary school ha southern Iran ha iwa da yap le hadu chispa nru phausan ngut ki khana skura dei wa ong le wa ka US to usu chwa ko ya iwa da de panjet pan pra ko ha Iran dep teliwan chakari ko we uwi ni kichipai he ka Iran uwa da tip pertuikam u Muhammad Jafar Asadi da ong u waka Thma waka US daus dang ko ha iwan ipor nei bha da u waka US mem upediang ko ye ijing da wayong ki kamte daus dang ko ha iwan ipor dei wo ong le waka Iran le da man ko wapan khre ye ni we kam wa man kate da bon bha kiri wa khang ye ki wa chong chnong yong ki namo ki citizen yong ki wo lai chakari Iran wa Lebanon te des nyao thui waka Thma da jan sedang biang ko tang wam putip sngi e menu sedang ko te du kini don hiki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like ye ki video kanang wa yo pteng cho phi yo ye ki video wa thame khub le jibon